Da li ste možda propustili da primijetite da od kada je Filip car odgovorio Asminovom ocu, više ne pominju Filipa ni Asmin ni Filipov otac. Za oca mi je jasno, vidio je šta Filip sve objavljuje na Instagramu i izračunao da mu se ne isplati pominjati dalje Filipa. A mi nije jasno za Asmina. Asmin kao da ne zna da mu popularnost raste kada pominje Filipa ili mu ipak ne odgovara kada ga pominje. Mada ja mislim da kao što mi znamo da Asmin pobjeđuje u Eliti 9, tako zna i Asmin. Jedino mi nije jasno kako je on vidio šta sve Filip njima odgovara i prestao da ga pominje. Ali Maja nije. Vidim da tabloidi pišu kako neka informacija ne smije da dođe do Maje u Elitu 9, a tiče se Filipa cara. Maja sebi diže popularnost spominjanjem Filipa, a njoj je svejedno šta Filip izjavljuje. Jer Maja zna da će ona i Filip ponovo da se pomire. Mada ja mislim da njih dvoje nisu u svađi. Isto kao što mislim da Kristijan i Filip nisu u svađi. Jer vidim da danas tabloidi, u stvari prvo Filip, vidim da je objavio sliku kada je davao intervju u Knez Mihajlovoj i napisao: Kristijane, ovako i tebe vole u Crikvenici. Filip nije u Beogradu, ovo je valjda neki stari intervju, ali vidim da tabloidi danas pišu kako je Kristijan izjavio da ga je Filip car kontaktirao i svašta mu pisao juče, a danas mu se javio privatno na telefon. Ja mislim da Kristijan i Filip samo glume svađu, ali mi nije jasno ovo. Zašto Kristijan ne pominje Alex? Nijednom ga nisam čuo u posljednjih par mjeseci da je pomenuo nju. Šta mislite, jel su se Kristijan i Alex dogovorili da ako se Kristijan svađa sa Filipom, nju ne pominje? Isto tako mislim da su se Kristijan i Filip dogovorili da glume ovu svađu preko tabloida.